بله تماشاوانین هجا لسر و مجاره زبری خو بدم نوچگهانی ما احمد صوفی جدیری که لگل میدان باش احمد ام خوازن تجمع بحث بکی پرزگری که هر دو معلوماتان چبو پدا کسی چاوا چارا سر کر بله دم باش پرزگری که هر دو معلوماتا دست که بیاره که چونو هاتنه بو جبری هفتی کی کو قلابل نبوه وانا آزاد محمد درویش آزاد محمد درویش جی وکو حواله کی پارتی دموکراتی کردستان سوریا هی سال 1989 تبلی ریز پارتی بو مالک فکری بو ج پارتی را و ج کرداتی تبیرا لگند روباریا و خلک گند روباریا بگشتی بوی رنگینه جریبازا برزانیه نمر و پارتی و کرداتیه بله اف بویرا چونو هاتنه آزاد محمد درویش دوی بویره دا جان خوش جدز دا هر وها حوالک پیرانابی صاحب حاجی نزیر او جی بریندار بو او جی امیدیا ساغی و سلامتی جا صاحب را جدکن نهار و شاویه تندرستی باشد اف بویرا هنه دبن چاودێریya پارتی de destpêkê dema ku bûyer bûyî her wiha di merasîmê xakspartinê de partî amade bû Partî Demokratîk Kurdistan endamê Komîta Navendiya Partî Salih Temî li ser goristanê gotina partî xwend û li wer jî wekû sozekî ku kar bibe ji bo levhatina bi her du malbata bi rengekî aştî wekû tê zanîn yanî ev bûyerên çûnûhatinê یانا چه بویری دیجی کو دبن نابن قضا و قدر دیجی جارنا کو گهدار نبی او بویر مزن دبن او چیروک کا دجمناتی جه در دکبه تسبیق دا پارتی دست خدانی سر و چونو هاتن نبره هر دو مالبات ادا کر وکو هاتی خویا کرنجی دهو او لبهاتن نبره مالبات آزاد محمد درویش و هر وها اگر مالبات حاجی بشیریان قاسم مریج گنده سیمال کا بریه دبن چاودێریya پارتی de hate kirin û her wiha amadebûna kes û karên hêz û hozên Kurda li devera dêrikê taybet bi kesê ku bihtir bûyerê ve jî hatîne girêdan di va bûyerên bi vî rengê henê de carên borî dîya heye yanî dema ku bûyerek çêdibê hadiseka çûnûhatî çêdibê yanî xûn tê standin divê bûyerê de dibe yanî dibin çavdêriya partî de û her wiha camêriya malbata Azad Muhammed Derwêş û yanî hewldanên rêxistina partî li gundê Robariya bi yek carî malbata Azad Muhammed Derwêş lêborîn bi hemû tiştê xwe vê malbata henê kir yanî tu xûn nastandin tu diye nastandin ji ya kurê wayê ku hatî kuştin divê henê de بله احمد رولا پدا کسی ل هرمه د چارەسەرکردنا وان پرسگرێکان de çawa yani komîteyên civakî çawa bi rola xwe li herêmê dilîzin وەکو تê zanîn Partî Demokratîk Kurdistan wekû ber û dezgehatî diçe û ew diruşma kongrê 2014 bû ku partî ber û dezgehatî herê ber û muessesatî herê dezgehên civakî hene niha rêxistinên partî de li hemû devera û di nava de devera dêrikê ev dezgeha civakî yanî em nav dikin wek ofîsa îjtimacî mekteba îjtimacî di partî de çi pizgirêk di deverê de çêbin ji wisa mestir bê ji wisa kiçiktir bê ev ofîsa heya civakî ev mekteba heya îjtimacî hewldanê xwe dike hê ji destpêkê ve ku dikaribê çareseriya bike çi pizgirêk di deverê de çêbin ne tenê ku hevalên partî ve girêdayî bin yanî bîyê hevalê encûmenê ve girêdayî bin na ew bi çavekî firehtir li hemû pizgirêkên deverê mezînê û gor karîna xwe hewldana çareseriya va pizgirêkê henê dike بله gelek spas nûçegihanê me Ehmed Sofî ji bajarê Dêrikê gelek spas ji bo zaneyariyên te